Hausnan kat kendai sepaksa pupra, kalau dan ketma dengan Israel bat Arab, haka bakari Jordan kawai naki alliance jongkari Arab, kalau kurup no yaki benta basyami ngi jongka Jerusalem, hausnan kat kendai sepaksa pau. Kat ba ke benta basyaset ngi jongka Jerusalem, kasa bat kari Israel. Ndai hausnan kat kendai sepak ndai punyo, kalau dan ketma ke banai ndai sni, bat ka Israel kalau yok ban kurup biang yaki benta basyami ngi jongka Jerusalem. Hausnan kat kendai sepak propo, ka ying darbal tau an jongkari Israel, ya ka balatip kum ka Knesset, kalau pendapat ba bala pelang teli biang kawai ya ka nong ba Jerusalem. Batla itu ru ya ka kum ka nong ba jongkari Israel. Mereka Security Council jongka UN pat, kalau kentat ban itu ya ka Jerusalem kum kanong ba jongkari Israel. Hadin bakari Israel kalayo ban kurup biang yaki benta basyami ngi jongka Jerusalem, la pendam no yaki jingkmu jongkari Jordan, ban penkala Muslim yaka Jerusalem ibahap hakikti jongka. Bat lawan rak biang yaka jing mane blay balat lut, na ka benta ki jatnyam baper. Hadin baka Israel kalayo ban pelang teli biang kawai yaka Jerusalem. Mentah kesni kedai kesni haka baki jiu ki kenmau bat rakhe ya ka jinglong teli biang kawai jong ka nong ba Jerusalem ka baki khot kum ka Jerusalem de ki Hamas kila bernian ban pentut ya ka rali rengkat bat kilama jong ki jiu ndrei ki nong yelam jong kari Israel kim salia ya ka ne ka jing bernian jong ki Hamas ban pentut ya ka jingyat pat ba jong ki bat menteri dari jongkari Israel Benny Gantz lapa ya ka kubor syaki Hamas da ka baong baki la ban pelong rali kat ka baki mon hapo kanong ba jongki hande pila ban yo iya Prime Minister berin jongkari Israel Benjamin ubala syem bentalang ha kane ka rali kidan na preng jongki ne kinong yat rali ki balet rung syaduk Temple Mount ru kumjo kidan na pleng kinong Palestine kibala persyang ban penmensau ya kinong yat rali ndai kimyo lat setia ban syok penmensau ki namar ba kinong yat rali kim ailat setia ya kinong Palestine ban penmensau ya ki סליחה. וואו. לא, למעלה, לגג. כן, לגג. לא, אין גג.